Sibuyisele bekunene usile namuhla ngoLwesihlanu. This is our new sport show yakaRubicon nathi sithase sihlale nani kule langa namuhla. Dinye ke tindzaba bekunene letimele tikhulunyiswe kutemidlalo kulelive. Siyaphethe tishisa konje kulamalanga nade Eritrea nesihlanu. Lapho live khona kumbe bonakala lijabha kakhulu. Ngingakaqhubeki nje kakhulu angisho ukuthi labatani labahledinane ngoChris wakadlamini Sibusiso Masilela kumbe ngamnika ithuba naye introduce wavumanzi. Sendivusele emasotla amahle emsakatweni wenothandzaba iRubicon Media Group Sport Show. Yes, kunjalo bekunene. Kodwa ke namuhla indzaba yesihlanu siyathi ukuthi iyabobotha and siyabona ukuthi kukhona kwenzeka kumbe in terms of coach labasha siyabona indlu yebhola iFA iyanyakadisa lapha ifake neadvert lokushothisa kumele kuqashwe lomusha kumqeqeshi. Nawubuka ngemlingano wami cishe kubonakala ngasingabuka laba requirements lapha letincabe yona lebhekiwe kumqeqeshi ofunekayo. Ungathi emaswati itabala khulu ngathi sibuyela ngaphandle. Kunjalo mlanga notekayo nawubuka njengoba bashito inkosi ukuthi bafuna umqeqeshi losoqeqeshe iminyaka lecishe ibe 10 esigabeni international football. Lokho kuwabeka ngaphandle emaswati akithi bokoche besibagathile sibadinga phambili bafike kathi kuDominic Buneni lokwaba khona phambili uErnest Mavuso wabalisekela lakhe eNeurondibano lokho wabalibamba lesike sambona sebenza naye umnumzana loGaruseki waphinze waba khona kule lengcinamba lesibhekene nayo inkosi le eRetra. Yes, kuyabonakala futhi ukuthi kufuneka umqeqeshi lo wayithatha live wanikisa kuAfcon kumbe kula Africa noma lo tawuchama ngaphandle naye lokwaqualifyisa live lakhe walifaka leyo tournament nangabe nje eSouth America uqualifyile naye walifaka leyo tournament major eSouth America but ke nyalo kuthina lana sikhuluma ngeAfcon ukuthi la ngwane vele sithi asikale saqualify silive asikale sawina neCOSAFA. So that is how serious this issue is. Singakakhulumi njengayo kumbe singaqhubeka kakhulu because sibukele ukuthi bekunene indzaba lena lesitanika isikhathi sayo sikhulume nje ngayo kodwa sibite nebantu cishe labayilandelayo ibhola nema-legends akhona sitoyiteka le ndzaba ukuthi siphuma sibhekaphi nale ndlela lesiyibona ithathwa i-FA ingiyo yemvele do we still need foreign coaches noma we should stick to local coaches. But nawubuka vele le ndlela le kucashwa ngayo bo-local coach cishe baphumile. Namuhla ke cishe mbukele ekhaya siphathele nje tindzaba letifew sidawubuka kumbe indlela ingonyama cup lecishe nayo sematheni njengoba besine draw nje itolo enkhanini emntini wekhosi lapha enkhanini nebantu abenkosi babeka labakubeka bona kubacela nesive ukuthi singabani umsimbo ebholeni lokuyimbo leyenda ukuthi umdlalo bese awusabi ngendlela lekumele ube ngiyo in the spirit of the play. Ungathini mlingani ngalesibonile ku draw? Itintile Dlamini itintile siyibonile idraw yemasemifinal lapho leqembu leYoung Buffaloes lelelo layowina phambili litawubhekana nemgugudla lokwensingizini hospitals leqembu lisematheni kulamalanga. Umdlalo wesibili utawufaka ekhathi iGreen Mamba leseyiwina kabili lenanzebe itawudlala nabo laba bafana labasha lenanzebe lokwemanzini sibhethe ngicabanga ukuthi singabheka umdlalo usezingeni lelisetulu. Nabuka umlando nje wena ungowevunganze ungathini kumbe ngale draw nawubuka ukuthi sibonile iBuffalo ishayile insingizini first round ku-league this season kodwa nawubuyele emuva ubonakala insingizini idominate kakhulu iBuffaloes. Ngicabanga ukuthi kutaba ngomdlalo lomatima mlangeni lena kutaba kwenzebe lehlukile nemidlalo lomusha konke lamaqembu lamane. Ngicabanga ukuthi lokwendeke phambili ngeke kusebenze kangako njengoba lamaqembu atimisele kakhulu siyayibona yona insingizini yenta kahle enzebeni eMTN Premier League kepha iYoung Buffaloes ikhombisa emandla nayidlala umdlalo wema-quarter finals naleqembu leMbabane Solos lelakhala phasi ngamagoli amathathu ecanzini lekusenta ukuthi emaphaphusi abe setulu ekulamadaleni nemidlalo lemine lesiyibhekile emlangeni. Nomunye umdlalo okhombisa kwamnanzi noma kukhulunywa kakhulu njengale Buffaloes nensingizini ubonakala iGreen Mamba neSeabirds. Nawubuka ke iSeabirds team le for the first time emlandweni wayo ika-Premier League ibonakala iyakompethelana sithoxo se-league ina 7 points leshoda ngayo ukuthi ikhanze insingizini kusele ema-games la 7 ukuthi sicede isizini. Ngicabanga ukuthi inkosi imanzini seBets isebenze kakhulu kule minyaka lesihlanu lesisuka kiyo. Siyibonile ikhona kusayina abadlali abasezingeni elisetulu bafika kathi uphilano kaMkhondo yakhona ukuthi ihamba etipodzini yasayina abadlali abafika kathi umthokoziswa kaGwebo noZendi bafana wakangwenye iphinze ibe nabo badlali abasuka abakhonile edlala emaqenjini lamancane lokufika kathi kokugcina izwe Dlamini labangamkhumbula ababukele kwabakele iqembu lembelebele
iphinze imanzini sibhedzi yaqasha lomunye coach losembile eveni lakangwane nokumnumzana Friday wakamini lesimati kakhulu phambili ehlelweni letekuthuthukisa ibhola ephikweni eSwatini Football Association. Ngicabanga ukuthi i-investment inkosi nangayibeka ngelimi la George ngiyo lesebenzele imanzini sibhedzi bakhonile ukuthi babekele bahlanganisa i-team babe nesikhathi kuze ukuthi bafikele bebakhona khona namuhla. Nawubuka mvukanze kubonakala vele nawubuka nje nambuka lana ngaleli ubuka ekhaya emuva kubonakala isibets ishayila eGreen Mamba kumbe nasibuka head to head waye kule season first round. In fact kube ngu-1-0 kuGreen Mamba phinze yawina isibets 2-1 kule previous season. Kwaba nabo 1-0 kubonakala kuyigame lecishe ibe close and nyalo siya knockout isibets ibonakala iyafunga ithi nguyona ngomishile bayibona bona ithudane kwengane league lapho basemva nga 7 points khona basidana bona babuke 2 games and babuka ukuthi ingonyama siyibabekela ethi mhla ka-19 badlala i-semi-final kodwa sibabona liyalanga lelikhulu mhla ka-3 lapho nalethikiti khona lekuya e-Africa ku-Confederation Cup. Mina ngabuda besibets bayatishela ukuthi cha bekulele bona vele babuka ukuthi for the first time bayodlala e-Africa nabo baqembu lelibonakala ukuthi liyakhula kakhulu masinyane futhi indlela lekhompyutha ngayo bala la season bakhombisile ama-signs ukuthi bahlose kuba iqembu lalo lekhompyutha in the near future and now sekuyabonakala vele njalo. Nekuya ngonyama cup semi-final bayaqala kufika lapho badibana neqembu lecishe selinemlando kule ngomishlela like la defender futhi lidlala nemaqembu lamakhulu kumbe kangwane njengemba bale Highlanders nabayidla kuma-final. Nyalo siyayibona neBuffalo ikhona niyo nayo leyayithatha niwo omabili lokusho ukuthi kumbe Vumanza ungathini singakahle siyibone kumbe All Security Forces final noma kumbe All Civil Teams final. Utawone noma ngayini Dlamini ngicabanga ukuthi iqembu lelitati lungiselela kangcono ngelelo litawukhona ukuthi liyodlala emancamo ayo lendzebe yengonyama cup. Ngeke sithi iqembu leli lingcono kunalelinye kepha ngesingisimane the well prepared team itawukhona ukuthi inqobe Dlamini evini lelitaki khona ukuthi mhlawumbe tinzathu enyangeni engongweti bakhona ukuqhudelana emidlalweni emancamo Dlamini lesubheke ukuthi ube khona enkundleni yesizwe kaSomhlolo. No, itendile mbukele ekhaya sichubekele embili nje sitawungena nakiyo ileague lebonakala nayo yiba mnanzi kakhulu ezimjala ichubeka noma labanye bathi imnanzi ibuhlungu vele mla mbukeli ngalo ukuthi phela kunemaqembu lamakhulu la njengaboManzini Wanderers labonakala kungathi ashwana phasi and nawubuka ubuya kwawo nyalo kusesekhona kodwa sekulukhunyango kangangobe kubita ukuthi bona nyalo every game lesele kulo 8 games abanayo since bane pending game ungaba ama-wins kodwa nabo batohlanganisa ngalapho lo 8 points abanayo kumbe lokubabeka 32 points lokubabanika ithuba ikudala abanye abalambi kwabo batawuphelelana phasi kwalo 32 points uthembu manje Bukhona Dlamini indzaba yeManzini Wanderers likhulu kakhulu iqembu lenemlando lomuhle ekhaya eSwatini kepha hayi ukhomba kwenyukela nawo uthi uyabuka Nkosi lemidlalo lesesikhombisa iManzini Wanderers lohlele emaphuzweni lasiphohlongo lokukhomba kuba ingcinamba kibo ngentele vele nakusake sakubona uBaba Highlanders ngesizini ya 2012-2013 kwehlelelo neManzini Wanderers angiyiboni Dlamini iManzini Wanderers ilivika lizembe kule season lesikiyo badlala nesibets nabanye bathi half derby bateka yona Nkosi kepha isibets isemandleni ukanzela ukuthi ingilenye iqembu le-competition sona sicoco se-M10 Premier League ibanga nayo insinizini no-space ibanga nayo i-Young Buffalo sicabanga ukuthi iManzini sibhetse semathumeni angcono ukuthi ingawunqoba lona mhlaba siphume nje kuye iManzini Wanderers nawubuka vele cishe onke lama-team lalapha etulu kumbe le-top 3 idlala nale bottom 3 lamanye lamaqembu yalapha phasi asenethuba lelihle ukuthi angayiviki inkemba and kunama-team lamakhulu asala katulu kwayo le-relegation njengabo Highlander, Zulu United, nabo uBombo nabo Leopard laba sebo 33 points ababonakala ukuthi nangahamba kahle kulaba nabo basengayiviki inkemba kwehlela balaba kakhulu. Lena Dlamini lenye yemasizini lebe tough kakhulu yaba competitive nangabe ubuke ngibanje bekacabanga Dlamini ukuthi iqembu leManzini sibhetse ngakompetela sicoco se-M10 Premier League ngibani ngacabanga ukuthi iZulu United ingebe ingaba ama-contenders ecarrot le first round ngibani ngacabanga Dlamini ukuthi uBaba Swallows singahlala lephasi isikhathi lesithe izisukume kulemidlalo lemithathu lemine lesisuka kiyo nayo uBaba Highlanders
kukhomba kona ukuthi onke amaqembu anyuse kakhulu lo mnyaka lesikuyo Dlamini. Yes, sakhuluma ngayo nje i-MTN League. Ngiyaye eSonto uphekwe magalaza mbukele ekhaya MTN sponsor na PLE babita Yellow Sunday lapho khona sibona khona kunemaqembu kumbe lamane lapho imbabane Highlanders iyocala khona neMalandi Chiefs ngesikhathi kumbe ngasho ukuthi igame iqala nga1:30 bese siyabuya futhi kanjalo iZulu United neMbabane Swallows. Lo mnandi umdlalo nanawo loyo ngoba amaqembu lawa latanawo nake adibana before kwabalukhuni, so ufuna abaphindze bahlangane nyalo bahlukaniselane. Sibona nesibalo seyisonzela kakhulu top 4 la ngawina lo mdlalo lona Vunganze awuyiboni ngene isemathubeni Dlamini, kepha ibhekene nezinza betshasa eqenjini leZulu United. But awukhumbula ababukela ekhaya ukuthi iZulu United ibeke esandla iMbabane Swallows emidlalweni we-first round lobo udlalelwa khona enkundleni yaseMavuso Sports Centre. Sibuye emidlalweni lomunye lofake ekhaya iMbabane Highlanders nayo iMalandi Chiefs. Cabanga ukuthi abamdlalo lo matima kulandzela ukuthi iMalandi Chiefs ibe seyiphelelwa ngamandla ngaphambi ukuthi iqale kahle i-first round yayo. Khumbula iMalandi Chiefs yathi emidlalweni yesithupha iqala beyihlele ku-18 points. Bahamba babhekana neMbabane Highlanders lapho eKilani Stadium lapho umdlalo wapheka ngamagoli nangalana. Ngicabanga ukuthi lo mdlalo lona usho lokukhulu iMalandi Chiefs kumele ukuthi izame ukuthi unqobe ukuze ukuthi izame ukuthi ivike inkemba Dlamini. iMbabane Highlanders ngicabanga ukuthi ikumishini yokuthi ihlene balandzeli bayo kanzela ukuthi ingadlali kahle nakusuku isizini, kepha sibone seyithatha ukuthi ithole amandla kule midlalo lemibili lemithetho lesikwa kiyo. Ubona kahle Vunganze lapho cishe nebalandzeli nawo stadium baphuma bathokotile ngendlela ledlala ngayo noma kumbe ama-results bakawatholi ngayo lesithathu kumonene. Le nayo ikhombisa amandla amaningi futhi nayo idlala ne-team lecishe bayalingana nayo ngemandla nawubuka cishe indlela badlale ngayo le season. I-Rangers nayo was one of the impressive teams emathimini amancane akhona le season. Ngicabanga ukuthi lo mdlalo lo Dlamini umonene Pirates nayo Rangers leminye imidlalo letawuthokotisa abalandzeli bebhola labatamba bayobukele lo mdlalo. Kuyanzela ukuthi iRangers ngaphansi kwaMthunzi wakaGeninza lomunye umqeqeshi lokuhamba uqeqesha emaveni eBotswana ku-Extension Gunners uwele lwathi lelikhulu kakhulu Dlamini lelento ukuthi iRangers ikhona ukuthi ibe lelinye lemaqembu lalukhuni especially nayidlala ekhaya eKing Sobhuza Stadium. iRangers siyibonile ukuthi nebadlali labahle kakhulu bonduduzo abangivakali labambita ngabhayi iphindze ibe nalabanye abadlali labadzala kakhulu lokufaka ekhathi boSidumo abavela kade wavimba iMbabane Highlanders. Cabanga ukuthi umqeqeshi wayo uMthunzi wakaGeninza unesiphiwo sokuthi akhe ithalente alinganake alende libe ligolide eveni nabangakhumbula nje babukele iRangers ngiyo lepheke yakha hleliso kaGametse lomunye longenteka awine i-top goal scorer award ku-MTN Premier League losadlalela iqembu leRoyal Leopard Dlamini. Sibonge Vunganze cishe sidakwenza ngembukeli kule tota MTN ngoba lesingakusho nje ukuthi cha nabakudlalisa hleka nabakukhalisa ukhale ukhweshe eceleni kwabo ungabi ngoba lokhu umthoka demidlalo lethi akusito tekulwa kumbe temangomane. Nawufuna emangomane songaya lensabe netingomeni uyovulela khona abafana lana sicela umdlalo lo unekuthula njengoba abantu ukuthi babitile nangonyama cup nayo MTN ayikawugathi umsindo kumbe kule midlalo yawo ne-PLE ngoba kuphindze kubisele kumbe ama-team ethu emuva netiponsa tiyabaleka kanti tiyadzingeka. Siqhubeka nje libukele ekhaya sesingakhuluma kumbe ngenzaba ye-weekend ukuthi what's happening this weekend. We know ukuthi akusiyo nje ngebhola kuphela kule live, ikhona nemidlalo leminye lemkhulu leyenzekayo kumbe emadlubaneni. Sinebombo marathon last day, sinayo ne-netball final kusasa kaMula Sport bayasupport ko-SBS bakhona kunye lokwentekayo nabo-volleyball, but sitawubuka the major events especially ibombo marathon ne-netball. Cishe Vunganze ungakhuluma ngaleto project. Ngibonge Dlamini ithuba ngicabanga ukuthi ngaqala ngalo ibombo marathon lo sesiqephu sesine lesi silethola ngenhlangano ye-TZD Athletics Club. Ngumqhudelwano lomkhulu lona Dlamini lo tawuthi tingijimi tasekhaya sonke nditawona kahle tahamba tiyosimilela kwi-Comrades Marathon. Sibhekile ukuthi bafana basekhaya bomancoba Nhlabathi bomancoba Sangweni bomancoba Nhlangwa
phakathi nabo Melis Khumalo nabo Ncamiso Hlatshwayo lesembonile awina ku-5,000 meters ku-regional marathon lebe-7 laseZimbabwe aphindze ende kahle kulona mdlalo sibheke ukuthi phindze kube ne-engagement beya kulamanye amave labomakhelwane edlamini lokufaka ekhasi live laseBotswana live laseLesotho live laseNingizimu Afrika dlamini kutase ukuthi ngomgcibelo lapha enkundleni yasemavuso inhlangano ledlalisa umdlalo we-netball ibambe emancamu i-National Netball League lechaswe ngetimali inhlangano i-Southern Building Society lapho sibheke khona timbi inkosi emkhathini kwe-Green Lightning lebe kwi-correctional idlala ne-Royal Flames kubo bomake nabo baba Caba ukuthi Dlamini nawo ungakhumbula nje phambilini ukuthi inhlangano ye-netball sithi selinyawo lokuthi sale sikhona ukuthi silive laseSwatini sikhona ukuthi sikompethele esigabeni zabo babe international sibonile iqembu labo babe lesimelela kahle ku-African Cup lebe isevakatini eMalawi eminyakeni ophelile Caba ukuthi nawo Dlamini ungaphawula kusikumbi la games awata City Netball Association ukuthi iskipele labanye bobabe labantwana basimelele evekatini ma international tournaments lafaka ekhathi i-World Cup qualifier eminyaka 2027 ngikhumbula kahle Vukanza ukuthi mayisaqala le netball yabobabe i-association kwaya structure kwabangazuthi kumbe yinto lelikhulu ukuthi baye establish ngoba bekubonakala ngathi netball i-sport lesibukele kakhulu nabomali but nawubona izinga lesebasebende ngayo lasebadevelop ngayo nokuthi sesike sadlala ku-Africa Cup sabuya netindoni ukhombisa ukuthi cha umsebenzi muhle uyabonakala and kuyathembisa ukuthi sisaqhubeka nayo le netball yabobaba ukhona lesitagcina sibuya nabo ngisho ngetulu kwala Africa emhlabeni nje jikelele sitagcina sibonishwa siswatini otherwise bekunene sicha singagoqota namuhla sibonge lesikhashana lesikhona sithembe ukuthi going forward nidasilandzelela because kunye lesatha ukukhuluma njengoba sichitwa nje ukuthi ama topics inqumbi lela thinze ama sports laveni siyathi neparliament isalungisa kwa sports policy kenza baleti khulunywa kwa leti bhekela ukuthi ti improve kona lama sports because dinye letinkinga lekhalwa ngato ama associations la khala ngato ukuthi yathi ukuthi kube sine sports policies ne sports bill ngabe umnanzi ne sports act bese sikhona lesebendayo even ngabe ama sports angqongana abukeka kangcono ndelive so going forward sikathe tonke letinto leto ukuthi titawulungiseka nathi sizakhona ukuthi siphefumulele sive naso sive sifake imbono yaso ilo lona lehlelo leli the Rubicon Sport Show. Thank you so much. Over to you. Siyabonga Dlamini sibonga kakhulu nabo ke babonke behlelo le Rubicon Sport Show indzaba ye sports bill inkulu Dlamini ngiyoleta wena ukuthi ithuthukise dona temidlalo ekhaya eSwatini sethembe nje ukuthi bahlonishwe endlini yaseParliament na uMinister ivuna temidlalo bonganzima batayiphuthuma lena ndzaba lenkulu kangaka Dlamini leta